Poi bene che CEO e poi abbiamo il Latu che da Kamata che da press conference. Saya tahu ki lot. Tahu lot tu maaf mau whawhetai hata koen whawhetai mahinu ke te mau tolu ka fio ke mau loto tonga ke fiona ke take ki fono koen ke pule au niu ke ngahi mea tope mau whawhetai ku ke la ko fie na fifio ke lau mai e palemia hoi kabineti ka mai hoi ke fonoa pa kulave mono ai mo ki mau tolu e haonga koeni te ka fai haki fo talanoa fale ki ka kai fonoa o to mau loto pe ki tatake ai holau malie hoko ngahi mea o mau popo tano ki ai hoko ngahi fale o mau fai ka whanonga o fie malie mo e waka toai ai ofa mo e tapo ke a fiona ke ka kai fonoani nau whanonga mai tu telinga mai ke ngai fale ko atu e tau whanonga pe mokoe e kai ngata pe ahoni ka koe weekend mahinani mo e tauni i ke itaki pe a fiona ngahi ngawe o mau fai whalangilangi pe a fiona mau fai e lotuni e huafa pe o alo si sukalais ko mau whamoi amen Tapo tua mafafi tapo ke tu e Tonga ki to povon kuina na spau ma fa de ma mo pa kol ben ke ku fanga e fatapu fa ke me heri kai fai pe mo tau to e ta no ape e ho tani ko winga la pe ono to e press conference e aoni ko hinga pe hange pe ko mahal ko mo fano ngai o kai vaka na ha ko to ko ni mai ki tongan ka kai positive cases ai e covid ta hiva ka ki mo de tu ko ke misa mo ui pa mo ne CEO ke fa ha potano a fika wa ki mo hinga tali pe tongan ke fora mai vakani ka tu pe mo ka atu ha ki ngai fa matala ke he pe ke tana ki atu me he ta press conference fa Moimoi taha ai ko me areva hoko he tai ni mi ka fa ngongo na silava ahi ko mista e wa ki ewa o mai leva na ripoti fika ngoi mau ki ngahi ofisi ai pureanga ka ma ngahi mau ki he infrastructure ha ke ko hala ko ala me pe e Moimoi leva ai toi folau e taha e mista ko ni ngai la lahi e auto na ki ko hinga ki kamata sio leva ke fai hanga ue ke ngahi mau ko ni ai tene fai tutun pe ko ha ngau tonu fu fe ma vivili ke fai le ngau ki ai pe fa ta te fito pe fo ni o ka pau o ku mau ai ngahi me ngau e pa o ma ki lolo ke fai aki ai ngau ko ia ane hu na me ato e to pare mia ka ma mi sta fonwa ki ha pai na fo wa pe no moka mango o ma fonoi kana be ato ai pe alwa ki pangai ko nga pe ni ke fai pe ha to no atu ki o tau kai nga ko na wesia i o ha pai pa mo time ta tau pe ke to e tana ke pe o pe mo nga to kon ke wa kai pe wa tu nga o to kon na ai i nga hi a ho kon ni na sfaiat ko ki ai to kon ni kana e a hot ki mo na e fai follow leva pe mo e boya ga hau siliva dai momo atuia mo ka usavea ai na e kamata pe fok pe alu leva ai tibi savea fa va ve ko nga pe ke fa hasio ka hai tu nga mo ui ki ai ya ha fe ma fa va ke mai hakakai ko nga ko la vea mo ala me pe he pa na e mai ai pe mo e ta pe mo na u vakai ko hai tu nga mau mo ala me pe he e funga fonua ai ko ala leva timi ko ni ke na ofa papau ai tu nga ko o ku ai mau ko hinga leva tau kamata si o leva ke langa fo o ai na e fono leva ai ka hau siliva ia ane afi ko hinga pe ke nau te nau takai na to li tungu a mo ngai mot ko ia pe to Moimoi ko ni ngau ko la ane hu pe mo ton pare mia pe mo mista fonua ia pongi leva e puna tu leva ai minista ngawi lalahi ki pangai
pea mo ia le mo timi taha te nau fonoa lewa nau tolki uiha where mea mo ngai motu ko ia ke whai benga tatau ke whapapau mo wakai ai ngahi mea au hoko ai mo ngahi mea au ton ke whaha tokanga ma kehe ki ai pureanga ai ko ki tano no no pea ke ngahi tokoni mo ngau e ku whai atu koni ki eua mo hapai i Tonga ni whai benga hi whakataha pea mo ngahi kolo kona e wesia nge ko ahau mo kanong polo e whaet kia e whakataha ai sikeitar pure ka uma ai ka ofisa ni pa ko tatau pe pea mo ane po hoko at pe tala noa mahuinga to pe ke mahino ai loto mo e ngai whima wiviri ko no tau ka inga ko ia ko me pe taha mahalo mahuinga ke whahoko atu na e kamata rewa ngā aue ko ni ke whinga ai microwave ko ring ko ni ai titi seo o alu koe mehen ki kao o alu ai peo au ki wawau. Nei alu lewa koe whahoko mai au alu helikopeta e taha o awe kau ngā we ke whunga kao i he pongpongini. Kau teke nau ripoti mai pe ko hai tuunga koe o ki ai ngā we ko ia koe whingain ke lava o ngā aue ai whiling ko ia ke lava o ngā aue microwave mehen i hapai kau maa whoki awawau. I he tainimi o ki matatahi he ai waka me Piritania ko ne hau o mai tokoni ka wai vai ko u PPE ko u first aid kit mo wala mea pehe mo ngahi mea te tawala fie kore ke nau tokoni mai ai ko waka ni ko tokoni a Piritania ko waka ko ai tokoni a Australia o whatau mua kia e tau press conference ai Adelaide o whafufua e tau mai he whiawhini. Pa te tuku heni ke Mr. Moimoi mo de CEO ke whaha po tā noa whekawaki mo e tuunga kou ki ai waka koe ni. Malo. Malo pe ko kolepe ke hufanga he talawhakatapu ne kamata ki e tau press conference. Kai ata mo ke whainga maari pe koe ni ke whaiha tala noa pe mo tolu whekawakpa mo e ongongo koe ni na e tukumai whekawakpa mo e manuao koe ni me Australia koe Adelaide o kia ngahi positive cases iai pia mo hono whakaata koe ia ke tuuta mai ki Tongani nei lava mau whataha pa mo e High Commission Australia pa mo e konga e kausotia pe mi Australia pe unau i Tongani. Aia ko e whapapau mai he tainimi ko e toko uahiva ai positive cases o ku i he waka. Pea o ku naulolotonga isolate e toko uahiva ko ia whataha pe mo e contact whakatoa i toko whaua. Ko e wakatau ko e ni o kune mao e capacity ke nehanga tokanga i isolation pe mohono tauhi ai kinautol ko en o positivi. They have a full capacity for farmahaki. O kia e farmahaki mohenga whanoa ko e loktafa e tolu pe ku lahi e nau mateu teu ke tokanga i ak nau tolu koen o ku puke. Mo whatokanga i ange, o nau tolu koen o ku puke koen ni o ku hange peia koe tau keisi koen e positivi pe ai tesi, kau kai ke ai ha whakailonga ke pehe ke nau puke. Na nau muimui kotoa pe ke ngahi protocol, pau ke nau CV, PCR, ki mua pia nau heka ki he waka, pia nau whai ai pe mo nau CV, rapid antigen test, whakaaho, pia maue whahinga ko eni. Aia o ku hangai pe ko ku whakahoha a, nau muimui pe ke ngahi mea ko ia. Ka koe taimi koe te nau tu utamai ai ki heni. O kuosi whai e whemahino aki, pia whakaapa e Australia, ai protokolo ko ia a Tongani, hei kai pe ke whai ha whetaulaki, moha taha. O au pe ki he waka pailate koe, wha alo pailate i mai waka koe me meitua,
he kai ke hifo ai pailate o heka ke waka e hanga pe he waka pailate ko Tongani o tataki mai waka he halanga. Koe na wau mai koe ki uafu au ki he hai e mai a moe mea o whai katoa pe ia e kau sotia koe na Australia. E nau heka pe ke nau ki waka o mai o tare mai a o ha pe nau foki. Mo whakatokanga i ange, ko ki nau tolu koe te nau whae ngā ue koe ni o se whakapapau i nau negativi katoa. He kulolotonga isolate, a ki nau tolu koe ni o ku positive, whakataha pa moe contact. Wau ki hono whakahifo mai o e uta, o whai katoa pe e he manuao. O kai pe ke aha a ofi atu, ai ki tau tolu ia ki ai. O whakahifo, ki he wafu vuna, ko si mahino ko feitu ia e whai ai hono kolontine uta, pe tuku ai, toki ose houa ko ia e fitua, pe koe ahe tolu, pe toki whakaatārewa ke whai hono ngawe aki. Ai koe e uhinga ia o ku whakaatāi ki nau tolu ke nau mai, ko hinga koe ngahi protocol, mo ngahi mea koe whai kia e a Tongani o ku, pe ku whiawhia pe, ai purenga Australia ia pe mo e manuao ko ni ke nau Moimoi o mo whakatokanga ia o ke nau lot ke hoko nau tolu ke toho mai ai ai whakoutua ki ho tau whonuani. O tui koe ki whamatala, whamaala pe ia ka pau tokia ha whehu, te mo whehu i mai, te ma i hen pe mo i si au ke tari. A whehui? Me stana ke pe ko fi ha tau me waka. Ko e ono ai fiafi. Ono. Pea koe kakato pe ono whai foi uta, ma wahe waka. Ha? Malo bito e palemia pa mo minista moi. Ki mo pe kamata ki whehui ato ene whamalo atu ke e palemia he toto whahoko ta press conference pa whahoko he taimi totonu o atene whamalo atu ke eki paremia. Ki whewhira waki koe porokoko whahoko koe he Adelaide a koe sivi whakaaho pa mau ai koe ki whoi keisi kone e wahiwa ai tau lava lewa whahoko ki whoi ngāwe konu waik whahoko koe taimini. Ko uwaka kākoko hau ki Tongani o whakahoko pe moha sivi pe he ia nau tolu ke i loto waka ke tau ilo ake taimue te tūta mai ki Tongani. Iyo, koe hau koe u kāko koni, an ko mai koni, an koe soti a moe mea. O kuna mau capacity pa kuna whai sivi ko ia. Mo whatokanga iange, koe ilonga heni ai ataki tua pa moe transparent, ai ngahi waka koe ku o mai. Te whatātā pe hange koe ni. E lawa pe ke hanga he waka soti a ia o kai ke rike pea koe. Kana hoko pe koe mea ku alu lewa he niusi a Australia tala mai. Ai mea koe no hoko. Ai koe ne mahino pe ku o kui ai ha positive case. Te nau whakahoko mai pe. Ke tau awea ki ai he kai ki aha pureanga pe ko nusila pe kwa toi pureanga kehe. E loto ke hoko e nau toko ni ke waka mai ai. Ai ko vita haiwa ki Tongani. Pea o mau fia lahi he whakaapa-apa i he ngai whanua ko e ni ai protokolo a Tongani. Neongo e nau whakaamu ke uta mai hafu kau sotia e toko ni mangeau ke o mai o clean up a Tongani. Ka, ko e tau aho e ua taha, mo e tau CPC ala, ke mahino peu whakapapau, o e hikai ke hu mai ai wailasi ke. Sone? Ki hui pendia koe hatu ngā maru koe toki mea koe tokoni koe mai he mei he wakatau koe ha ai koroa o mai ai koe vai inu a tātā pepe ka mea kai e kono ua o e whehui koe whakahefo e wafunau kia storage whe unga ke malu ai ai koroa me mau me a uha pe ko hatahi koe ngā pēa ka pau te tau tuku a tā pei wafu i he hao me malo e koroa, i he hoa fitua ko ia.
Malo chan. Ko tu ông tàu o sen de tàu ta mo ko ngal tàu ai ni. Ko protocol pe apply he mai tàu me kai ko me muli he unga hi waka ke. Ko ho ai fitua. Ai ko no offload mai pe o tuku ho ai fitua to ata le. Ai ko du o mai ko tu holo tàu fare ko lo. Me ta tàu pe mo fa pa pa ke fa ho ko he ngai waka tàu ko ni he na o mai. Ai ko lo na mai ko medical kit ko mai vai ko mai anh cao lao at bandage, coi water purification tablets, coi kofunima, coi N95 face mask. Anh coi ngay to con đi coi ông normal and ông mai coi mồi coi ni. Kalau mẹ cả to coi ya bao cái hoa fitua hàng coi mẹ, anh Mr. Moi, coi tao standard protocol ya tao ngay mà cái này mình phải tạo cái hoa. Khi hàm mẹ ape ông mai cái tông anh bao cái tao hia ya phải hoa fitua. Fica aqui mamo storage e langa ai ngofu maki e ua ia I tu ahe I vuna he ko nga ke tau hi mo quarantine ai koloa pa to ke ngofu ke ata ki tu ahe osi ai fitua hoa fitua. Malo ko pena fake to kanga ia o fima pe mo to ania go lave ipe mo to ania hoa fitua porque a ho tolu. Kana to kanga he tunga ko o wafuna o te ke storage e unga ipe ko langa me e tau mai vaka ai fiafi. Ko nga ke tau fato wave o to kilanga ka ta kono ke maki ai ke malo ke ko fe ipe ka storage room ke tu ai malo Koi. Alo. Ia ko e laita e uta ia ko me ate laite ko me ko medical supplies. Hange hona me ke pare mea ko me ke tuite vai ko e ngai me pe. Ngai kit ke avec hygiene kit ke avec no muka fe maulai men. Mo fonoi na sia lahi. Man tui ko e o mai ngai waka ko ni this is the immediate response. Ko mea ko e ki koloalanga mo mea ko tike ke au ki ai e talanoa. Ko mea e to ki hau ia amui. Ai ko ngai fema o vivilien ke tunga mo lelei. Ai nai whaho kwat ke ko e inspeki ta mo ko e potunga oe. Mai mea ko ni ke nau tuite ngai sima vai ke toko ni pe ki he tunga mo lelei. Ko me fake to kanga ko no hinga e au me ko ke tika ke tau sio kiloto. Ko tem ko faka hifa e uta offload pe he kaunga o ko o vaka. Ka ia e kaunga o e uta I he buafu te nau container I te nau forklift o fe tukutuku pe mo langa e fare matui ka kuia havai lasi e pipiki mai I he uta o fe mo ka unga o ka tau tolu I he customer ke full uniform E kai ke langa e tai mi unau hen ya e o si langa e pa nau to ki ho mai pa ko hange ko me ko mi sa mo ui te nau hi fo mai be nau tolu mo nau e ki men ke offload ya ke nau uta staking pa si ko ya pa nau withdraw leva ke fo ka o alu ki to ki fe langa fare. Tawa di tana ke tu ke fe hoi ta mau fata ko ni mo e mi sta mo ui mo e time Australia ne u. O mahino ya ko ka to u ka ko ya e ka ba ke ta polen. Pe mahino pe wa ta warehouse ai ta o tenit. Ko pa o e no foi askitua e malu pe ya. Pe o se advice me na tol ke na to ko ni hono decontaminate. Ka e tuku ia he hoa fitua, e toki ala ke e tau timi. Ai ko foi hoa e tolu ke ala ke hata e tau timi. Ko e toko na pe so ko e kato e ngai ngau e ko no fai fo ki he wafu mo no move ke mea fai kato pe na tolu. Na wi mo na fo ki fai ngau ko fo tu lele os pa na retrieve na fo na tolu ki vak mo na o. E kai pe ke ai ha fe taula ki a tau tolu mo na ka ngau e. Kai manatu ko ka ngau ko te na hi fo ma fai ia os whapapawia ku nau sivi negative nau tesi. Malo, ko le whatapatu ki Palemia. Pago Moimoi ate whamalo gana whaelala. Ia whainga maali ke o mai ke mau I wheu ia tuai pia. Kai ke ngatai ku asu mai elemenite atakitua I he whahowhatongi au. Mai whainga maali ka mato. Ko whamalo tau ngahi I he tau whatongia kou, tau ki hawa he COVID. Ke Moimoi atau ia he whamatala koe ki he process koe no mai koe ngahi uta. Katak pe Mr. Moi pe mo he CEO. Mo to ki tokoni mai. Na he uta na mai he uko si a hoto ple lulo.
nei au te pe he au falai te me malava puna fa motu o fata tau e pa mo nga fa matala ko ni mo ma o ka mo tu tana mai pe mai no pe fokia ko fu taimi fa va ven na guai ha o inga le be ki he ki no ki fa va ve ni ka ko tu ya ma ko e ko la pe ki mai no ke kakai ko ha tu ngo ko ai yo mala o bito ko fe ma o inga ni pe o mon pe o ku ai pe ai fo i process ia ke o uta o fe ma fa va ve ai ai ka wai hango ni ko ma o vaccine ho malo ya ma tolu tu ice fe ma o ke clear ke va beta pe o pe me una fai to ia me una ia ke communication e la va pe ke clear ai ko nga hi me pe he ka pau pe ke ko flu he foi webe no foi fonga nai pau pe ke decontaminate pe a to pas pe fo pau ko nga hi me ko os package ai ko ve ko os pre package mai ko me mori mai no ko me ai loto os over ya a ho tol fa ni mai na no fo na tol ai ko pau ke check he mau ti me to fo pau ko nga hi me ko agent he ke agent ta pe ka pau ka mala ia ko nga he mahi no ene to fa pe ia pe o mahi ka ke maho ma to kuang ia ka we pe nga hi na ia o fa no si of e foi case pe case foi ke pe ke fa lu fu pe lava ti contaminate ko nga hi me ko tu kuang ka mo fie ma o mahi no ma winga ai ka ko ke ha pe ke fa shortcut ko hinga ke ne hanga compromise pe we si ai malu ko ia fono ko ki ha de pe mai fata ko sa fa ate ki fifiri ko ni ne ki fo folo mai ta fo nga mai pe mo ke fiu no fa ka ngata e fo nga ka kai pe ana mai ka tai mine fe u to la pe ke u hinga le nai pe au ke tai mine e ta ki ke se ta na fa ko mai me pot nga we pe ki fa la ya ta ke fiu fe tu ko ne tai mine wa to ko wa hi wa he positive ta li ke tu ne ta ke fiu pe ta ke ta wa pe ke ni ma tau ke tahu apa ke ni ai ko me ai Mr. Moi o ko kai ke ha contact ke ta pa ko fa pa ngahi po ta no ke ne Mr. Moi o kai ke ai ha risk ya pe ko hala wesia he ko kai pe ke ai ha fe tau la ki ya pa mo ate laite Matula watu tata ki pale mia kai atama ke whahau ka te whehui koe ni. E whamatara koe baasiologi o nau whema nau te mea ngāwe koe drone. Ka koe kalasi drone ko e lawa wau ki niua pa mo e mo ngāwhi. Ka nau pehe o ku wheunga mo i wakilu Amerika. Ka koe whehui at pe ia a toko ni e ala ma o ke kumea ke mea ngāwe koe ni. Malo. Kau tu rock mahuinga nge immediate response ko nge fe ma wivil dia kakai ka tok siu dia ba to tau ki wakil ba to ai drone ya Daniela mo ka tama ko ya au mahuinga pe ke tau ga tau capability ba tau lava o fai nga ko ya kai prioritize be ko ye po ngai me pe kon mahuinga ta ha ngai fe ma wivil ko ni tau kai nga pa to ko to pe ke tau lava ma te wa ke ka kau nei fie tana ku mai si o fie tana ka ke me pale mia ko aku mo e Tongatapu e fa tonga pe o posia fo ke tau traffic light system na australia kapneti ai o ne hanga fa ha me ai level ko fa tau lockdown ai ko to tai mini ka pa ko case o no fo pe ya MIQ ai ko tau sia leva ke case ko no ha mo at light o hange at light ya MIQ ai o ke no fo malu pe ai kau puke ai o teke nau teke tu mata he ki tongani ai ko foi trick ko foi traffic light on hoko ko tu mata ki tongani ko hampe ko me minister mo we o ko os fra papau ia he kai pe tu mata he at light ki tau kere ko me ko ke na ai fe hu ia ne nai na fe hu ka na tol fe ka pa ta fe mau ke ventilate o se ai pena ventilate na to e kai ke na to mai na to ki uta fe ka pa ta fe mau ke al fra va ki Australia ai ko ngahi fra mon fo ki o kai ya ta pu ke la ya na to ko nga na o su malu o se ai pe mai palan ki ai la pe ya o fa puna le ko peta pe ya ki ave ha o ha puna ave kai pe ke konte ki mata ai ko ngahi those are rare scenarios
kana pau pe ke whakai ke mahino o ku tau fie maari ki ai ka koe mako wat pe ke tana ke pe ke reassure ka kai ne os fai no whakau i ka atoa possible scenarios e ala hoko o inga ke mahino ke kai pos malu pe mako ki popo pe malo beto ki feu ben de hoko to pe ki feu ke ne fa hoko soni ne ki lave soni ke ta fa ko ai tu ta mai ko ka ko he vakapuna pa wai u ka ko ni hiu han ko lave e siale ku frata pe ke ta fa ki ko han ko vaccination ka ko no mo lo ko ka ko tu ta mai ko tu site i he e ka ko o toki aule kakai o toki clear na uta he monite wike taha ko tala mai ko toki o mai penia me e mai me quarantine ko e ai fanki uta ko ni pa ko ka pa ku me ovale vai he a ho tolu ko winga pe wai kakai ni mau wai na ka ko ku o ku na foi mau ke ki fa va viang porque ki wa pe fe hui ka unga ko mai ka ko asko news ko fa fifi as news i muri e to fite ki nusila i Mount Smart Stadium he fenga ko tau kainga ko mi nusila mo kalani o peke u container lahi ke o mai ki tongani na sio ke po waha po ma ko si whakahoko enia ke ki duty free u mea ko ni ko hanga pe hau tokoni mai family ke family pe CT free pa ka pai whakahoko ki whengau ko ni whapopo watu pa ka ilo pene whakahoko whengau ko ni ki mua he like tong mai ko COVID pana duty free u container ni ia ko be ka pe lava polisi e tango tu ta mai tu nga no wa nga lipoti mai ne me wafu ne me u ka kai pe ko ilo nei la he u container he me ko ne mai ko COVID ne ha we be he duty free ko pe ko tokoni ki he family I tongani malo ai whekawa ki koin pa mo e tuai pe he tuai hono tuange mai ko o se ho wa fitua sai be ke fa to sio ke na to la wa le yang he ka ko fie mau be fo ke ho wa fitua ko me be na wa administration loti ke hono tuange mai ko ai ko lo ko o se no na wheka ko pa mo text yang ko he tau press conference wa Moimoi e le fa ne kamata me monite ai ko lo wheka ko to ko ni ko ni tau kai nga wheka pa mo fa ta magna ho ko o kai text po ta tu e pa mo be to be ke ai ha to ga ma ke ka ki he nga ko lo o kuhinga ki he me ko mai ki ai ka ko mai e pa to alwe ki he fa ko lo to tu te bo text ai mo o ha ke ha ngai ma ka pe ka u sai pe mo be fa to ngai pe ai ya la pal pare me ko palo e pale mia pe ko be ki hoka te pe fe u nga ko mai ka hanga la ki ayu a tele ko ki fe hu ko pe ka pa e rak tal mai he ta fa gon ke mo wi pa ko fe u fa mo moi ko pe to ka pan hen mi sta pa ka pa ka ki ta nak be pale mia mi tang yau yo pe ko ka pa to ha ki wa ki lu pe ai tau fi ma ko ke drone ne ko ki tu hai tu ngau ye tau emergency fund ko hai ai to nga ki li mai ba fa fu he ta fu fi ma fu ke tai min fu fi ma wai ha ma fu ke ta na ka se nit ko nga ka ha ko hai tu ngau ye ai se nit ko he emergency fund pe ko ta pe ik mi sta moi fi fa na ko mai mo pe u gai ai palan ki ni ko mi fisi mai na ne ta ni ko alwa community Omicron ni nusila ke palani ko pe ko ha palani pe ha palani pa mu fa ka ke nau to MIQ ha foi mai na ua pe pa I kai te na al me ki nusila ko la pe ke ma ki he na os fia na to lu pe ko palani to ni pe ko ha palani na go ma ki palani na u fa na mai pe na to fa fi ne ko ka ki na wa ka ko ta ko ki palani fia lai fa malo ke kamata ta ro pe ai hake pe kona si fa ho ko he mista panga fa fu ke panga e fa miliona o kuma o kon me ngahi tafa ke ngai fonua mo ngai agencies ke to kon mai kon ni ki tongani fikawa ki kon ni pe mo e ha la hi ko swa mo le ko ngala hi foki ai ko nga ki he langa ka te ke tawa foki ke face ko ya ai ko ka ya ha ko ngai fa mo le tai ni mi ko nga pe ko operational cost pe ngai fa mo le o te me ale ko ni polisi so ti mo me pa mo ngai ko lo ko ke ma I ngai to ko ni ai la fo ke ngai me ko so mai to ko ni ngai ko lo ko ke ma ko fi ma ngai community pe na to na wo sia e abre ki se ni to me pa ngo pe ha ko me ko ke de mi sta pa ka ma ke press conference ko ya la wa to update
ai lahi ko ni whamore, ka koe konga lahi o whamore ia mei e nofo e taim koe whai langa ko ni koe ai ufare. Palo. Sabe o te tana ke pe ia ke feu I hono ua fe ka pa mo e ka inga ko ni tuku waka ko I fisi. Hange pe ko ku whakahoha I he press conference atu. O kuia e task force soni ko si wahei ke whai whengawe aki pa mo timi pa mei fisi. Aia ku kau e ngahi palani ko ia hono maho inga koe ke huhu pusta a tau tolu koe tongani, kau mo nau tolu koe teu ke wholau mai. Koe ta whaaki koe ki he tokangai koe ki nau tolu koe, whamao popo he timi koe I fisi, koe hae tokolahi o ki nau tolu, o I kai ke tawhataha pe, kia ki nau tolu koe ne tuku waka. Koe e kau waku nau os, mehi a ko whamao popo e ngai mea koe ia, pia te nau o mai a recommendation, ko hae mea e whai koe e nau tolu I fisi, ke teu ke safe pe e nau o mai. Pea I he time tatau, o pulava lewa ke whai huhu malu, whakalahi ko ia, ai pusta ko ho tau kakai ko heni. O os mahino ko e huhu ko ia, tene toi hanga whakamalohi ki tau tolu ke tau toi mati teu ange, ke time ko e tō mai ai e Omicron. Pea ko time ka tō mai ai, e tō maama, pe kai ke aha ngai puke lalahi, pe kai ke whemau ke ave hata ke tokoto I he whale maki vaiola. Aia ku e tatau pe mo nusila he hoko atu koe ni he mea koe ni mo astireria. Ka koe tai nimi koe mea koe mau inga taha koe ka mau tole tai nimi, koe tunga koe ki ia e whatamaki koe ni, ka koe tui mahalo e osa mahina ua pe tolu meheni ko tau. Pea ki whai pe ua, wai pe mai ki whatongi e taha. Ka taki pe e pale mea kau ki haa whaosia tai lewa. Ato ki mea atalu seane. Koe hange kon koe kainga kon mea tata pe mo mango mo no muka. E lava pe ke ai hanau ngai konga api o ai ke hanau holo hange pe koe ngai hango niwa ko os mahau nau toluia. Ka hanau whanki konga api pe ke nau wo pe ki motu mo nau hau pe ki heni. Ke ai ke hanau holo ke nau. Mo he taha pe ai. Koe tāno ai o tolu ke e whai ia pa mo e mautofi a. Pea mo ki nau tolu pe whakakai, pe ko hai mea kunau loto ki ai. Au kulu toka lere pe e tānoa koe ai. Mahu inga to pe ke whai tānoa koe ia, ka pau ke whai tānoa mo e mautofi a. Pa mo e kakai pe whaka. Ai koe konga ia koe ni, ai mea at koe nai ton pare mia, pea mo e tui awhitu. Mista whanua, ke na wa atu ai pe ki whanoi. Whaha whemea kia e mista mono kāinga. Pe ko hae mea nau loto ki ai. Maina pe ia koe whae ngai mea koe nei oko. Pea oku sai pe ki tau tolu ia koe nei ki holo o tau ngai whare. Ka ko lau tolu koe ni na e more o lau ngai whare me he otu motu. Ko whehu I whakaku ke tokon pare mea kau kai ke mea ia he ni a ni mo. Ko uhinga, ulua kipe kai whoke lea siren, Ka koe ke uhinga aku ko kuhanga tuwa ki e ta whaako ia. Ka koe uhinga ai mui ia tu koe e nau unga we. Ko taimi koe nai hauai e ka inga pehe ni nofo mai na e tawhia ho nau nofo anga. O hao pena to me whakaofa ke toi whakaofa pe e taha I Tongatapu ni. Ka kia taha ia ke ne hanga toka ngai. Ko uhinga ke are ai ngahi holo o ngahi siasi e he nimo ke na ua mai o huki ai. Hao pena tolo takta alu kono ki feitu. Pea ko ea uka ke taimini o whainga lewa ke whakatahataha I mai ki nau to. Hok tau mo mea I pe ai nofo whakatokolahi. Pau ke whai e wakai ke ta whaaki koe ke he bathroom. Ke tatau tokolahi ka inga ko ia. Ka koku ai pe au koe ko nau tolu pe mei hapai. We ai moe ni ihi ka no polu I hifo. O ke ai ngai feitu na e lahi taha viviri. Ai whainga taha. Ka koku uhi ngā pe aku ia. I he tu unga pe he. Ka oe te nau he holo. O whainga ha feitu. Ka are ai. He kupau ke iai e mea ke
ke nauhanga tau hia tu ake holo ko ia, ki he siasi pe koe kolo pe koe ha. Aia koe whatongia pe he o ko uhinga tuai e ku tokanga malo. Tobe ki whawhewhewhea neo koe ke mea hene ton paremia. Ko tui koe mea koe ke sareni ke tau whemahi no ake ai. Nai whotu ai u sareni. Ka kono ai koe ke mo ui mo lele. Nai whemau ai kau se apania koe he projeki ke nau i tongani, ke whotu ai Volcano, ke nehanga trika, ke lava o mo ui ai u sareni. Ko nau tolu ia koe ke lava o mai me se apani. Pau foke nau fou mai New Zealand. Fono e mai kuia New Zealand until late this year. Maha e toki atai ki moi. Ai he kai u tu e tani mi ko tau protocol atau tolu. Koe ngai ngofua ke hau. Hata haya transit mai New Zealand. Pau ke hau ia nofo wike uai. Ai nei kai lewa ke hau ai kau ngau e ko na sia pani ke nau lava o mai o fotu e polkama kai lava o trika ke mo ui ai u sireni I he taimi ko ko fe mau ke mo ia. Neo ngo tu ia e u fe tu ko e. Kai lava mo ui ko ngau te ki ai fo polkama ko fe mau ai kau sia pani ke o mai ke na fotu. Ai u fai ta no ai mo sia pani na lava he ka mai ai kau sia pani e man wa sia pani. Ke o se na fo ia wa ta he na te mai he faha kai lava CVPC ala ka na lava hopo mai o fai nga we ke lava on ia mo uia e tau siren. E ko fai ki fakau kau pe he ko ngau mahino ni kai na lava na to fo mai New Zealand. Mahino kai na lava to fo mai fisi he kai tau tali tau to ha mai fisi he tai nim ko nga ko lahi ko Omicron I he community. Ta tau pe mo Australia mo ilo pe tu nga wa Australia. E ke ta fa ki kon ne logistics o fai ai ngau ai ni mo na mo silo me matou ki mua ko matou na fangofua ke o mai ko amango ai ko matou na mo fangofua pa kore ki he kautau ni afio ke alo e waka o mai ko ki ai na fai de pota no aki a heni pa na ka wa ta no ko ni mo sa swesiliana ko no longo o na tali ko ni ke o ange ai kai nga mango no fai time ta tau pe o ma recognize pe ma ilo o ko ai kakai ya te na o ngo I fi mari ang he na no fo na family. Sai no fatola hi fai ngofu ai ka mautol ko o pe ke feito ta o ke vai o ke me akai ka wai ai mo mahino be time ta tau pe o wai ai ki nau to luia te nau sai ang na o tala no pe ko nau family o ngo te nau no nga ngai pa nau fi mali ngai ai o ku Paula ke mauhanga o whakaparanisi ai mau fi ma mo fai ngofu ka mautolu pa mo fi ma mo mea o fi ma ko he to taha ko ni na I wesia ko he whakatamaki na hao. Ka mone mo dobe ai fe ma uia ke whengau e aki kai ke ngata pehe ni mo pureanga ka uma ngahi community ke whai hangau ai. Hange ko matori ngere ia wai ka watata ia mahal toko tahaua. E ka unau nofo e api ai. Au whai peto ama ke ave pehe ni mo vai mea kai mo e whangi mea pehe ko ngā pe unau family pe anau to nau kaftapo pe na to he nofo ai. Kau mahino pe ai fi ma ko ke to nga ki nange na tol ke na ngo e maluang na ngo o to wa ki nange ki na tol me na osiko no we sia la ko ki na tol he feitu na no mai na to me ai ko ki mo pe ba mai foi fo hausi o ku lahi au pito e he o tu hala ko ni ka fito hala la lahi ai ko ni ai fangi ham ai ko ta nak pe fu o ku kai ki fakalao o fatu tama kieni tatau te fito hange ka lele vave mai ha ambulance ko ne fa vave mo mahaki ai pau ki ha ia mamali ko hinga ko ngai foi ham ko ni famita hongo fulu pa ko de pege kai nga tonga mu ka taki o to on he ko e fu ben o pa te mu fa tonga ko mamali pe ko me lele halaka ka he ki foi ham ko ni ala ke e fu ko mi ham he ko me ke he ka ko e fu ben mo ya ai ko le atu ke mo ka taki o to oeni he ko nga lahi ko tau feinga ke to o aefu o kai ko nga pe ko lele lahi ka ko uhinga ke to o aefu pa ko le te ke nga ko lo tau nga fa ta lava pe to oni e atu me he puleanga ka tau feinga ke to aefu kai to o ai fangi ham ko ni pe ko me ko ni o hanga o tu ko ni hala ko nga ke ai ke mamali me lele ke u aefu ai ko ni nga feitu ko ni ka tau nga o tau to o to aefu ke ua to ia haefu ke hala pa mo fainga ta ia ai ko hoko pe ke hui ka hau mahalo na fai lewa fai tu ni ke ala tu lewa ai moi o kamata hiko ai ngai ham ko ni he mahino pe o ston ke fe mahino aki pe
o ka pau o fie ma o ham o pau ke kore mai ki he ngai potu ngā ue pule anga ke nau wakai pe ko hahala ia e ala palpare mai hono fotu pe i kai e pa ko kore pe ko ilo pe au te uai ai ngai whakau kau ko ngā koe whasisi ia o e fu ka koe whonga whasisi taha e fu kono to ai e fu o apau te mau toko nei o atu hangai misini o loto ngā whafolau mai mahal na klia pongpong ha uota plasta e lava toko niat pe ko mai tamate afi toko niat ko mokhala fe tu taki mai ko ngā ke tau ngawe ke to ai fu kai to mo ai ham ko ni fatu tamaki ke he hage ko lau ambulance le te tamate afi ko ni atana to tu kai ve lai fa le ia pa ko fa mo pe ke tau fe ngā aki ke tau fe ngā mo ai fu kai fa ta hala fa ta wa ke pe wa veni mai pe ha kai ke tau to e fu ai e fu ko ni nai to he fa tamaki ko ni he wiki ko si apa pe to ha foi fe hui fu ma hui ka pito he tai ni na ku kawa he o vale pe ko hamena e kanseri va ve ai fa matala e a na o mai be warning e a fa lai te a pa pe ke to na ki ku kanseri mai fu va ve o pito pa to fa le ho ko ko me he fia to na ki ko os kanseri mai pa to anga ya o e pe ku la pa mo me ka ku winga pe ke va kai pe ko ha winga na kanseri va ve pe sabi ka to ki ha time ke to ki ha wa ka o ko mo di foi ko ki la ta hai pu na bo ma fi ka to na ki pa ko fa ta ta pe ne ke na fa fo fua e ke kanseri ai ko ni ai fa to ka nga ko na o fa lai te so ai ada foi fa si malo pito ka ta ki pe ko ki fe fa si pe ko me ha usia e fa ta ma ki fa natura na to ki osi yo ke na ha foto tu e le anga e pare mia o kia e patungau e tolu i he malu ia o patungau e keke ai nimo ai sioloki me fa matala ea tamina e toa e whakanatula ko ni ko he mongafi lea mata ma fa matala ea he eria o sioloki ko le mo pe lava ke whakatataha i ke naunofo in one roof ai whakatama ki whakanatula fusi mai e nimo whakataha mo e whamatala ea kawai mo sioloki ke hoko pe mea kulea mai tamako ia ko ki tokanga pe ke fai mo hano tokanga ia nge patunga we tolu mahu inga ia tau nofo tairi iri e fonua foka ngongo ki ha whakatama ki hoko malo i o whai ngā ki ho tau pule anga tau fito ki ha mea ke whakarere ko time ko toa pe hoko ha whakatamaki o tau ako mea lahi mea ipa ko mea mahu inga taha i ke tau whai hanga awe ke mea o tau ako mea pang mea ko ke toa ngai na swato ngai mea pa ulo toa whai ngā awe foi project ke unified communication system i ke nau lava pe tatau e pepe ko whewhitu na hange pe unau ngā awe tangu tu wā me ha whewhitu pe ta tau mahu inga to pe ke coordinate whalere nge ngā awe hange ko mea uke toa ngai pang malo no to whato ngai mai Pamalo lah ya tu homo mau taimi. Pamalo tinggal fewi, pamalo cek bisa kamai si yo. Mana ia utakele ya tu kakoe ngahi ngo ulava ke tu kuatu. Me he pale mia ko ya tonga ho ka va meliku. Ka ma fo ki mo e fainga mali o ku tuku mai ke ngai ka ta ha ngo ki hono fa fehu i mo tuku te ngahi ngo. Ka malo mo me mai ka mo me a.